Mala war. Cha tag man regadi. Eh en ta Facebook tane tin ngan ja mina ja ko atagan video njol tuwa ko la chari alaka. So Yeah. welcome back. Gonna continue. Yes. So yeah, cha da kap chong bonen bo nung do cho sung cha tok. Okay. Nu and point and profit take a chong ko be la ro an gura gar ma char be ne. Ko gar ma char chicken yen ne ke 26 of March me wale chicken gura ba ne. Ka chicken gura ba ran nang wallo. No. Cha jo yo dunia na sabotage a delaying tactics and point and profit ma quite take a chong ko be non be lar kana neke ka do believe yen ideal kulu de yen chong call profit ma quite ko ne me yen jamo yo pet yen jamo yo pet de guru de je chop ko malat ke kire e yong do not yong do nora ko telo talk mala so kan gadi and point de ko ma quite take a chong ko be teje ne ka mi sha no bi baraka ka bana je gor bana jallat do ban gor yen gwejeng gwej kon diala kaje kajen the factual of life kajen gwa tuga min dina je solve je en go china liu already telo makan ich la la wach ich na to china liu already kir che guru jinu sudan be dil je ko wache guru ba chama jur wache guru betene jurten wache guru ngo betene uganda ten kene kenya ne ke ethiopia ne chene idin war che guru jinu wana ga to neme amoge pega beta effect ko kir melede too much beyond capacity kijin mun ju nobe gor kon medan kon dia kijin mun ju nobe liuga na medan me liuga nyon bani me liuga gate dia le kon te chara sacrifice ki mon ba waje ba kamra kijin mun ter kon mun kiere be ba gor ga nuore me be kana la ro ne ke nuore be ne ga pal ci ga rayni ga tok jaan na modi we kum mi Yeah. le te char en Yeah. go ke nuore be ne ga pal o te mi ci da la Yeah, singa no ka tension te ka mo de lar ma de kula matin but ngen mina de laptop lakini ja ko lar. Min de matin wona ne ga te ka kel ma chan gu kon wore ka chan gu dong ba gu ja mahalil na ka de na wala go biel watin wala ka de be nyen brightin ci go lakin bi continue tin wala. Kon wore min be ka kon medan min be ka kon mata de pan kon gwe na mun so Sudan ba so Sudan kamrar. Gwan terane jalaf kon wore teran mi gorne bane jien ka je e jalaf mo matu wida no jalaf ram je jalaf je ni kon chen je teran jalaf attention dan ma right ni ko nuora bane so Sudan bane kamrar bane nyula ga sos bane jalaf bane je josh attention mute ko le teran jalaf jang chero da worir tera che jalaf tera e nuor. Did you see these two things? Chero worir jangal o plan de kele o banwo destroy yidi kon plan ko bane jalaf ju yidi aje ni tor kon ma changa wala ko tension dan te mun ko mun dan cha de mai jalaf tension janga te ko nuara baka destroy ke jen kume kier nuara baka destroy attention an te kir kan group de ke kir kan jang de kon te ka kel en wo nuara baka destroy a ko da bana jalaf bana je destroy aje ni mun widan kada kwanta ran kada je ngai kwanta ran jana gai jana we kwanta ran ne jalaf jana ku kwanta ran tere kwanna mar kwanta ran kwanne kwa kale cham kwala burje ramna ku ko le ko yokon chane ku gon taran e woche gien ke jalaf ter ke jalaf ke to kam dan ke jalaf ke to en wotane ke jalaf mi chiro nyoga ben chere me charare wurin chwale e luka biong e jelar ne e jali ne judu janga bi kala jali ne judu ka so Sudan and continue right be go na wale roemo. yeah so bonan ko tin dial ten to we all aware the factual ten to go jinu Sudan. Elu chi mana kono ko la na me ku me lat ko tra ma ngai ku tra ma ku mo kon ku me cha to na gwan da na ko en go cha jalla tra ma de me ngi ku me sharna tele ku me da wona ne yitini bi ne ga nyof ke bi ro ni ga to da chang ni ken no ta pa wora ta me chi ga da wo ken jang bi ne ga pal chi ro ni ga to no da no to speak the language is your willingness to learn the language so obina mo ga ka ngen bita dawla bi ga jak
wakane kene invade dorian ka jine hukuma na mashi hukuma kan chora la yene molan rek bim ka tabande nga ka ga dialogien a dubli nga jena togo no na mashi hukuma la dienam ko ken ko lingu kun ra gam nyam duna no ne ken no re bene pala ci roy ni tok jana step number 1 step number 2 solve fakir che kingdom le che biel nyam duna gwi yendi yalla che biel nyam duna gwi yendi yalla che nyege kana gar che no ambassador te kana do gor ne bachelor degree ni teleken high school teleken che no nyam dun yendi yalla ban yen shadun le lang la cheer leader shadun le la cheer leader ke lady support sonu nan cha lol gar ko program ya kwani yo ben yo be ring be pat ke ngade ke facebook o ko ke share up na mo jen image de jen ko represent gaje ke jen image da kon dial nan ko runa kir je fail bol mel je fail ko the instruction about swela maswele cha destroy tel me cha gorten doran bi lungi total liberation jen cha tok ne ke pege cho ke bedil moten wudi chari ma cha ra lo ni yen tet e bi ala yen bi ala te do gari jane yen bi neung to bi ne jo gari jane no koron ko me la diene tala mal me la diene te nyidun ga reng machar ko ci aje betray te me chala no wen cha ne nywan cha betray point dem ko cha betray cha wonu chala joseph cha betray jesus point about cha betray e jag de me no long ka guess what nga me ci kon liu ngam ci kon liu ra me kuran betray reng machar wala ci aje betray but ci be liu bu ko liu ni yen so this is the way of life titi te la de yeti ke factually te cha la pin te cha gor pin te tertin ke bitu ngot be te ten yang me cha la de do no ren betu yang me la di ne ga do no ren betu but the guess what and wura me to do yo ga joganga kon den twang me cha la de prophet jen gwade en chin ngak be ga molong nga je ja to re je kan ko ku mi te te lengten chen bo long ta me yo ko run wang yo ban ke sai da seri yo ban ga nyoga jak te go ka be ni kan be pega no kan ta me kan gwam but it's a good statement me cha kwan agara ga war thank you so much min bade lar chire mi chalare muhallil ke analyst na kadeto an chera mi shali ngom ku eneje badara la kam no credit milal ke agara gan war kama kwaj mi we succeed again golan kondia milar ka nasser mi wa we sheba ba succeed on du nasser e golan kondia ke succeed ko sha dole la gar nasser milal ka panga mi chaga tiam an gara jire ko da bana alo jen chipen ko ne por amaton la wa bi adun nyoko bom so me chaga tiam gara jizira ka kwa dien ka tiam ne ka kasil ka duor kaje kalkile ka ne go bana chom ne ka ba ka alo jen chipen gara kon te ka panga chang mi ta gare pi ne no ne kor kar na to kor kula to ne jen la jona ne chang kor kula to ne jen kar na to na kila gu ino koro ja to ka panga ka koro ja to ka na sera ka koro ja to ka rein wor mi da dia no kwala to ne je an kor kula to ne je ko te ne je ne wani yir kare na tim kor ma de kula wo koro ja da ngong me te ka 2 years 3 years 4 years 5 years da na kula wo cha na tiam barka na tiam ko koro loj ka ne char kor che wo ne ja wo point do mi na to point kor no kor a loj ka ne char ka dia wo je loj gan wora kara ka ne tiam cherm che kru anan akene ne milar ke ureme cha weda pal ke karamnen anono amanga ke aga nuara dialo wo cha weda pal karamnen da ta anliya cherm jara na tar kai pal na sar chen min china liutin cha go bo chemical cha ngur kai pal am pan ga ke na bo dul wal che na bo chemical che ngulel ngude pan ga kapal ba na nyone bo che na bo ko lungu shuk bo lungu shuk ni chang ka fara lungu shuka kan yin lungu shuka fala kan ka kor fala kan gwadi diala ko nan bogatin ma gwadi ngoda ka na bogtin ngode kaya fal my message in diogen edum juro ko ni chamatin jin ga den ngi jaba juro cha ka matin cha wo juro ci ga jen kel
ka ji ayot ko gor ko ba ji uror ba ka mosh ba ka nyobona ba ji ko bu jo chatutin chera be bo ka ji nasar jo ko ji ulang chatutin so nguda ba ka nyobona ji uror ba ji ko bu jo chatutin du na ko ji mu ka to ka ji uror ba ji ko bo ken ba ne to ken no chatutin ba ji bintiyo jo chatutin ji bintiyo ele ba ji bintiyo wo nyoko bona bar binar nyoko bene yen chi nyangu chatutin no je na lil ka kon lakin china kir cha ngai modol pin en wo koro me akonwara che kor matar ka ne wonene akor ram kel ne konwara che wo do nwar kel ngoda better and I believe nga the je che wo do nwar kel ka pan gag better je che wo do nwar kel ka naser ngode better so jende No, la ma the reason they ngamalat na moja mutual delaying tactics. Delaying tactics can mutual demoralization go by demoralize. An example, kan gada log ngon galong wa me chaka la de jek and then big chobor. Ta we chwar ga gu ga ta dia. The same thing when the benti winimi chwar gada ma yom chwar ga gu ko be ken chop kama yandit ke big chop ka bar khazal. Again delaying tactics ko la ke je ko na la mod pin ka togo dor ke kai min cha kula gujane kon min siyasa ma ko la doctor ya ga ko siyasa kadima dan siyasa fara ku tas ko latken siyasa mitel generation bo e mutel ngwan nuare mo ban nial ban ngwan ke nial kan ga ken che mana kon ka tera ma kwani kuje me kan don kon kan ko la use ko experience yen ko na ngwan che nya den ko bi ku le equip ke experience ke knowledge ne tindit ko wisdom yen ko la nan you see the yani guji mi to ko tan jinub Sudan la experience en ko la nan ko jala sak ku kan yo kila ngege je ngani neno ken ko la ngege je kon ngani titi tinde kon ko experience ngake kan understanding ci kon ngay ngani dien ke wisdom diem ci kon ja guji wonta me kaji bo yani kan di dara bo ga dulkel doran cha victimize ko doro titi ne kana matata ne jen be don wala janyalo ka jen be jinub Sudan be janyalo ko mulat kono me jan togde ko ran chen biliw mala nyong wala re bu naga ne kuega de chen biliw jiran biliw ga tok okay kon che kon togu pal we will never stop talking bana right ka bana jeter to ni ko point de michi kori michi chono chi eter che kamji ya sho point de kor che eter unu shale ne mi cha kor che eter okay tel me kam ji free solfa kira wala o ban bana ba yak bana ba yong ke mun ji no me chan ter kon dial che gwade e be yogana no e became the most important that don't know it no che gwade it is wrong and must be condemned wrongly kamijira me kuje support and wone ne kuna me kuje support ngeje yedwer jin criminal as well as self-fakir and when self-fakir ko charo nyu the enemy lakin me ngi chwon ke be ditel tong lare you are a criminal a jin killer ko you are killing the generation medan ter kon mun no ci kon ter ko wone ne tega dor kel baba isolated ci kon ter medan tega dor kel baba lok ke ci kon ter medan o itrambia ko region of Sudan and has a dream to be the leader, to be the president of that country. No one entitled to kill somebody. But today, if you're entitled to take a need to be eliminated, it's not going to happen. Chet give me chala going to betray ya to changnel. Ni me chana betray ni changnel, kina ni changnel. Chaje yorpe ni changnel, kina bi wi mon ma wala. Solfa kir ban ta kor gaje. E me joy na kon joje. Kama chana ja joy ban joy for good. Ko yang me che cheta gwade. Tele dormi de young 13 years. Kwala we kanaga na kacha wacha yalla. De mucha tok cha lad. Amani en jango ikan tok lad. Mano kwori na solfa kir. Kwala we kanaga na kacha wacha yalla. De mucha tok cha yalla de jamu. This is real talk. Whether you like it or not, that's the reality of it. And kadera thought. Korun solfa kir aja gaje. E wacha kwal kana chanak ka wait lad. But it's too late for him. Solfa kir must go by all means. Whether occur Kelia, he must leave. Kojan a quar mikia. A quar micham yet has been cursed. Tell me, Jim, which I let a guardian walk, but a curse to the land of South Sudan. Go now, cholesterol bomb. Yeah.
Thank you. Jana bo kolosa bom wang na chang dar. Ka yene kwer go. Ka shi read bidien. When you are so quiet in the justice, when you are so quiet, mi bidi. Ka ngi rame le mi jer. Ka til mi read. Jin the most killer than Salva Kiir Mayadi. Fadal Eden. Yeah. Thank you so much. Gadeton. Worka marwaji te rame on loy worka marwaji rame on loy worka marwaji. No, you know Korean a criminal. Salva Kiir a criminal. A criminal culture. Meta condor meta condor. Yene ideal gor go getting gorian ideal kul nonsense kuna gorian I'm watching. Ngam mere ja lare mere ja gorgwa me meta condor medan Salva Kiir te garek mi chama kap. Arar ma gorgwa ko ta condor ya kel Salva Kiir. Reg mi ani mi ci Salva Kiir ma kaba wore ga me chaja kaba Salva Kiir ma yadi. Amara lara yadi medina chama kaba. Nukta ta bolis kar jama capture. Nukta bolis. May 16 changa tera koda ka board kam chalma lwala chat. My uncle Yusuf K tanga jina yormai. Is not Salva Kiir ma yadi. Is not Kirbino Kwanyin Bol. Walda yodun ma liya ga kain ga kalam fare. Nak Salva Kiir na ga kai kiya tokia jalat. Salva Kiir ku na ko. Chelem ta biye che ko jalap. Chelen ke che ko Uganda. Ke yene kwerma go. Naga na jinu Sudan ga bob naga na ka joiga naga na ngade ke yene kwerma go. Are you guys strong minded? Mal widun? Widun male? Widun me male yene ina gor wanan. Yene ina gor widun me male? No, she widun mal. Salva Kiir a killer. Salva Kiir a sure. Salva Kiir Junub Sudan let down. Well, a million times. Go that it. Chon ku ko ko chuga kel, and I have guaranteed the victory. We guarantee the victory unto the gods. We guarantee the victory. Ko na me chi jin munater kono. If Salva Kiir bangar ga ja wala god no, it's not the land. Yeah, you better be quiet because it's getting quiet. It's getting quiet because the reality is hard. Truth is hard. Salva Kiir you betray. Salva Kiir you betray. Yeah, chalu nyote ne ya sa talpon dien go talpon dien lede. Jen kwala gorja barola moda bana kule bana te ram shingi jona ne chola che chola je ka che talpon che kap. Min ande larga de chen ti mu halu kan diale kan waskien ka ken kwala gorga ko ba dor ba halalu. Yen wodi ale chia ben wo ma kwa jajel chere ma chelam dan che ko jo ma kwa jajel. Tu thana ngai no dong lan ne je na jo ma kwa jajel ba jien. But chabla rajana bo me ne ka shugo ne no che re no ko ne ji kume gor ka je kan ba kan yin ken gor ka je lakin ma kwa jajel min de lar wona ne gwa na ni bo chuptin ka yene de ko ni tong no radial jaye andore me fona je le pal che me chana pal ji nasar ka chana ba pal ji pangak fona je le pal no la wan nang ne dam chẳng hạn hiện gara bin tiyo de pel pel chiều mà ta gara có chiều de pol chiều kiên thì nghe đi kiên mà nó kèm bin tiyo đun ya đam đi cái đam wall để là vấn đề là mà quanh bề rồi cái này đam wall rồi cái này đam wall cái rung cái này de có những cái rodian đây lọ cái có những cái giết lo diên cái đủ nuora để là vấn đề là mà quanh cái bề rồi mà chứ luôn nó cái này con dial abia bên India cái này dial con trai lọ cái abia bên India liên ji bin tiyo dial abana ba wana ser ke bana ma kwaj ba loro bana ma kwaj bana wa tonga we ma kala no it's not and wona ne kor la jakan ne ko pal pal ko ngash ke jeken de do lon ke lena ken gela gwa ko wo ma cha bu de jakana chang ne dam ala be na dial chang ne tan ke yuze chan yo yur pin kon dial mo ne kon damu chang mi ta ka boda na ka kampale cha actor ta ka boda ko ya ka nang tin chabila no kwaskien ko ya ka nang tin ke mi ta ka boda ko ko ja ka nang tin te ni ngon dong chi jak chabila no kwa kon taka tin but ne kon to bot kwa ne dial chelo no ne ne ko amu bot pin jang no kon dial but ne kon jak bo gwa ka ye ne kon jak kon ka ram jak me jak ka pin is better than one ne ga abibiet me che chwir ko na ya kitana da kel te do me chwir jak ko ne shi jak ye bulong balwana ka rai ni ka bere balwana ka balwana be share video na ko ngi je langdu ko lang chekel mati nyura ka guiro dogo na tiro share video na share video ko che binang ne yo bi share ye video bi mu ina na ka tam bi ben bina ba gush ba ngai ko participate ti bum no kon dia la ban ko wa
an kor bana jeter ne ko tan tin di bana ter ka media chere me che ko lar kon ne ngondi na gar mashar che kon yo kur mbum ne jere kor media che ko lar gar mashar ke che kor media ko bana kwel che kor media ko bu kwel ko no bana ko ter pan no kon no che gen cha de ter pan no kon lab kon kur te ne je kon ter mo go ne ban ter gara ta da ko ter pan no kon an kor media lar kon me che wona ne ngana be jen ba ga de ko ke be jen ba ngau ko ke be jen ba ngau ko che nyen kor no min lar ke media ge na kon ter lar borke lara jeke lara gwante tin nyenya ka je lara je ne be na lara je wimo ko ta tere ka ko lara je ko ta tere ka ngau moy je ka nyin ka ti kon ne ne nyin ka ti kon mo ka chefu tora ka nyin ka chenga ne yendol ka wa to kon tiatin de ka la tora nyin ka njang de ka jaga kon de ne balar jang ke obo mene chef wa ti kon je yetin ba de re tur wala je ngwatin la par ngwatin ti ko la par ba na o par ka ken de ko ken tur di de ka tin gwante ka tinen chial la ne yendol ka chial yen nyara ata de pan yen nyara bi ko benajen gora las goro bi adu ngi kala mo gadet mo ja ka fursa la de kelame chen bara la den ka media bi ya palaka en wo yen nyara chi la dun che ben ko ja da kala yen nyara nyara kon tia pin da kala yen ne wo ne kon ta raje no woni ne wo to ye woni ne wo to ngudi yen tia ka exercise along yen manwar ka yen nyara no ta exercise de ka shumto to lakin ku ko wo shiran ka ye charo long tiara yan pin je ni moriyo chenga ne ku bi nyen wori ti agor go nyen wori to ko university na me buru kwar ga je pa kwar ban yeri to ko university na wuju latin nyen wori ngwan ti ko to ko university na nyen wori ngwan ti ko to ka high school nyen wori ngwan ti ko to ka gor nyura ken cheng ai nyur cheng cha penji lakin wor ka ma lo na ka gor ka ji no lo ji nan ta ga ji lo na ka je ka kor ki bi joy cha ko chudu bilar cha ja nyangu cha ko ji bilar ne ja nyangu ka social media lo na yin nyen wora ki bana gwadun ko biya ngwana biya kallo ngwana ba ko tare ken yer ma nuwar biya dollars me dar ka merka ta ko tine me tine nyutin ko ga de to ane ga de mo dire wala biya lo ha we go amerika me ke wo kor me cha bro na kor so kan dol dia to ga lin kur vietnam dol dia to ga lin ka har mana kor the first world war second world war second world war to dol dia to ga lin wan dia lo jo biya kor from 18 na above na kor me lo ngai ka kaf so maktab ni jo ga ban man maktab na my intelligent point there so ban man an intelligent gathering information wona ne abi wata ko information so kam man merkam akai chula intelligent na mana kyanga wala me mishi bre wika maktab dung intelligent na ka merkam wona me mishi wa maktab dung FBI ka CIA mutara mishi ko da jago ba ka ye bewgi bi je 90% ka man ka she olin ga na wuna kan e wo kan la ngaran maluma je chekwel wuje malare dan wujura chamme ni yagar chakwe ni yagar la ni yeto ki ko da kan bom we e wo wuje la de mo 24/7 che wuje kan bom pwan ko wani tinga da kaf je na kwala bor ke wurka ne chek mi ga mat bi ka la kel bi ka bum bi ka la pointel point bo ko bom ko tin ni tin chare la chek to point la wute tin kere ko ngit ko ker ko ngit ba ma cha kere point ba chedela ngit ba kere point ka ngit ba ta point mo ko lat ke je yen nyera ka ngai dangan kur me malaba kur maluma da la dundu kur malumat dera kula kam na ko an malumat kur maluma da me edurun yen nyera che dunda la ni ya tok yen nyamara ko te kwa dera choptin cha ko de choptin de ngi de wonne ne wut ko weni de ngi de wonne ne wut ko ngum lete de ngi ke wut te ne chenga jini chenta fa mati ne kana ro minan ka ti kampala che mi tar ka je nyando bir ya tar ka tim le ka ji chenga ko jini shek de jini la ro ngan tila malata di lat na kana di la na kampala di la na kana nairobi di la na rol buina di la na kana sudan di maluma di ka gor ne wo shi mutuwa wala ka so da yan alje jini shek dan wus so yen nyara from today ya woni am la dun kana je lar malumat la jala kan ko yen cha bu cha ko fel la jo ken ci go cha ko no lakin kor ko kwa tin ko tot yen malumat nyara mo wata chen mo wata nyam gora kana wala aja gora nga malumat ka je yor nga malumat ti go ti ngash ko malumat ngai dien ka yele nyako ka je dien lakin na nga je lablas ngai je lar ku yene pu lakin wa je na ma cha joni ye wa tru wa lade wa gora malumat yen dia no joni ye wa ne je ano biya ko lo ka malumat yen nyara ko ta ka ye sha gor ka bay degree na master degree na te nyere ci ta ti bi te ka PhD na ba
so ka de trotiatin ana gwar we mon tiatin yen nuara ta ko ye bile down ba wa kore me sha bitin ba kyum na ye kore me duran ko ndi tiatin jende ko mono karada fadal ga de mate ga ma shed Yes. No, tell me should we go. Man don't de lara go can India go nonsense go man. 202 people here. Let me ask you guys a question. Medan eter kon korga jalap. Kor medan chi kon ter go between Muslim and Christian. Me yene te chi Cuba. Wa kor me ter kon Muslim and Christian. Today a kor Christian kana nga. Wa kun bagalek. Ko korun sol fakir te feri. Te wache la chow nga yende yala. Kor mi chi wai la chow ngode yene kor mago. Why don't give the next generation? Kor menangna yene kor mago. Kan toga Canada. Te chi kai do na 1985 as a young na kang mother na kang. Mi ukume pu mi ukume mugo afuji ukume Junub Sudan. Muche young di altante te Canada kulu te chi jene wal na ke swele. Muche ka loga ba na Junub Sudan. Mi ukume dun. If you think that's a government for belong to you. Ke mi jini solfa kere kwarun. Young di altante te gar kuba te young kang wuna mi. Muche ka tego baga nanga Junub Sudan. Biga shia man ke lawanen. Ko te ne liwu teme. Ni ran kan ran kan man kan enen. Ke yene solfa kere kwar mago. Solfa kere the curse. Ka God you know. Mi yene kuwar mago ngule ni ngora ka kuma mu shi ta ga Junub Sudan mi yene solfa kere kuwar mago mi yene solfa kere kuwar mago ngule ni ngora ka kama ngada ka Uganda mi yene solfa kere kuwar mago mi yene solfa kere kuwar mago ngona kama ka Sudan ka Ethiopia. If you guys think Salva Kiir is a good leader, I feel sorry for you guys. Yene la wa Salva Kiir kuwar mago gori no bi alwa ko bi ala kamal bi ko jogo sor ko ram lo Salva Kiir kuwar mago I got Satan. And I will say it again. Rami Jeni Salva Kiir kuwar mago I got Shaitana. I got Shaitana, the son of the Shaitan, her daughter of the Shaitan. Ko Shaitan yela ya depressed. Shaitan be depressed. Ko Shaitan around. Angel around. Wo bloody betet. Micha inung tell Lord around Rama angel. Micha inung giel Lord around. Nagashi mori, that person is a devil. Salva Kiir is a Kaska is devil. Then to ang tell Michi Dwir. And you remember the conclude geje. Junub Sudan, God, Junub Dial, got to go. God, Junub Dial, can do Dial, local 84 tribe, K 64 tribe, K whatever tribe, South Sudan, all of them, they're great people. But we do have a wrong president. He's stupid, idiot, ignorant, Satan. He does not even know what is the future of the land. Who President Michel can next generation. If you don't think about the next generation, you are nothing. Any sheikh ki would mitiga God, la chari God big tegedi. Wala tedi, yene God waname. Those people who write nonsense. Chakanen and war ne do dera ru chakanen. No, it's okay, it's okay. I will tell them the truth. Go truth the hurt. Truth the hurt. But talk is hurt. Chew block. Don't block them. I will tell them the truth. Go jin sheikh ki jin wood la tiga God. Jin wood la guru bilu genyam akan sheikh do kan liu. Sheikh yo guru bilu genyam akan God go kan liu. Kon wuni, we choose to die first, the man who live jack, the God call a banga jack. Yen man to God wanna make any wood to God one man and a Salva Kiir good president. Katiga God. Are you thinking for the future generation? No. No, you are not. Could the future future generation can next generation come up to you? You are nothing. You must think for the next generation. Again, the way you call the balu. Salva Kiir the next generation. Think about money, and killing. 20 years, 25 years, tell me a region of Sudan get killing. Again, promoting is tribalism and killing. God, you know we got to go. All the tribes, 64 tribe, 84 tribe, they are very great people. But we have wrong president. And then cannot face hatred, cannot face nir, cannot face kinywane, only one person,
contaminate the whole entire land. So, coach our land and cha contaminate the idiot kill. Ramacha curse, we must take them out. And then the rest will live free. The Yeah. rest will live free. Thank you so much, Gadet. Ko ne ding wala wa bunu ma chiaro yen Gadet dola la tin go ko til ka bando la pin tong mi la jo ngo la ro dun che wuling dar ko til nga bando la bulu rode ka show we run meti lo run de ne ngal to early di early de ne ka banyo ka analyst my message to yen nye mara la me cha pa la yeme gor malo madame gor ne ye ko che chang yo no jin kan jube di kon je malum che chang tene jin gwe tena tin di kon je malum yen nyara ti kon ni chi to ka gar ka nyurien dwal tile melele dwal ka ba nga jina ka ba nga ji dosh tile melele ye la ra history nyam kel te ka nyam kel ka jube la gu ye video da na sham so one time chuanga yoraka dia nga is a true story one time chuanga yoraka chotal funda kaf ne na chako to ka roi ko ne jamo te ka gar kel magan wara matere king ka kel me pipi ka kel chang mare la boran chin tweji na ka war tweji na yul sukiti wujo ne nyame arwaje ka wa ami nyame choba kaf chonang me chawo tie che wenga rame mara ko ne je tie ne je ka wo malgat chedwer cha joich che ka njer no karade ramu chingo gwanyo aje ku record che record aje ku mun the good thing kara jaw do ko nyama ko cha kwen kara ka record that's the good things minde lare yen ne ko dwal yen yen nya dwal yen dwal ke wona ne jina bai ji ka ka dwal ko jina bai ji ngai chi rai ka dwal ko ba ji we chi ma se ji she no cha ko sho cha ka ribiel nyen war ka tin nyer ti goba la sho ka ma sin na wale ken bi ran lar ma sin che je ka ta ne kwa ti ko ni to ka re tin ta na rai ke nyer go ka tin nyeri palpal ka nyen wara ka tin te nyeri to degree na bujirano wo ngana ma to degree we no position medit and wo position medit tu ja kala na ma tu ja ga ngaila tu ja na pin changa jin shek and wo bira nges kala tu ja na pin du ko won yal sila mu du jine ka maktab ko cha to gar la ko ye nyo ne ku ne wo ngana ye ka ngande do lon kala na ba ku la wa mi amana she ko na run kana mo la wo da mbaro da run kana mo la biro ma ka de wan te ka maktab be nga jin ya ngwine nya da mar male mal di jiratin mali ajin ya latin mila lone bernya e ko la dar muka e je ko ka to ko ne ko ngi to da to pura ta ta ga ji ta ka ya ko ba nya me dan ngi je ba we nya ngu ba ko je ya ngu da ko ke o mi da pacific movement no ni je ba ba nya ba Uno pa uno yo no corra yo ahora voy a ore ya corra ore bueno igual ya collo na chala ri wala me aja wolo dun melo aja na je bialo lakini ja wolo dun ko ne go ako bia collo chulo lo yo no corra de go ne lo ba information go ne lo Yeah. Manager Gak. Taga last 2 word manager Gak. Biego Gaki, Biego Gak. yeah My last word jane. Tene de jogo thank you. Kacha kon lar medan. Benyumar my sister Lina Parek ka Canada. Jogo thank you so much Lina Parek. God bless you my sister. You are doing great job for your country and for your nation. Lina Parek. I wish you will get this message at the last. Lina Parek tell Lloyd longer jiko nogo munjino. Nogo God you know. And we share guru mundu bedepin. That's the spirit of 1983 in Yingakon. We more the TD land. The TD South Sudanese. I salute you a lot, my sister. And God bless you. Yene chaudu and generation to come. BP the long munji New Sudan will no munji no. Nimre ine and nyandeng the mabior. Thank you, nyandeng the mabior.
the wife of the hero, Dr. John Garang de Mabio. Ko who stand for the principality and the truthful of life. Ko who God you know who defend. Thank you so much, Mama Nyandeng de Mabio. Ko the jipot, nothing will take you away. You will live the long life. Nimitalata, the former governor of Warap, Aleu Ayi. Thank you so much, comrade. Keshang Edan, Elatki funeral. You defend Dr. Riek Machar, you defend the Nuer land, and you defend the entire South Sudan. God bless you, my brother. God bless you, comrade. That's the reason why we fought for it, and that's the justice we fought for it, to unify the all South Sudanese. Nimlarba, Nimar Nibolka, Australia, but Kwechid Gwan, and your leg state. Langar Wainu Kwaling, and God bless you. God bless you so much. And you will prosper in your life. My last word, maybe 202 people. Wale Changa Bakel, Kapaibangwan 2025. Today, the 6th of September, 2025. This is a promise, it's not a compromise. It is a promise. Dr. Riek Machar, Bianerun is the president of South Sudan. Karamilogye, Ajin Sudan. Mark my word today, September 6, 2025, Dr. Riek Machar is coming as the next president of the Republic of South Sudan. Milogi and Walla Kishiling. Come on, Nogi, Bitagajinu Sudan. Come Logi, we're going with him. God be with you. And I love you, my brother Dings. I love all viewers. And God bless South Sudan. And God bless the new land of Kuch. Capital South Sudan, but all new land, new Kuch nation. New Kush nation, because South Sudan is become a curse from Salva Kiir. But when the new president comes, Dr. Riek Machar, and the next generation, by all Kuch nation. God bless all of you. Thank you.